Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian, terima kasih ma isombako nur nami bamu Bapa, bani bagal ni pangidupimu, apapah kaholonganmu uban nami. Naluk patalukon hanami, kabe perbagianan ibagas sarajaonmu, jana patalukon hanami mandalani guluh nami si ganu pari bani panorang sogoton mariti hatamu torang yang purapa pikiran nami asi marguguhkan nami huma pasangapkon ham mariti ni pangabak korja pikiran uhur sonai age hapor sayon nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tongko nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyang mariaran bani panorang sugot nyarion nabui isisehan nami maritehon di channel YouTube pon rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 ay matar surat bani buku Jeremia bindu 4 ayat 14 nama katahon senon burihi ma'uhurmu humbani hajahaton ale Jerusalem ase maluahko piga do kahnari marianan pikiranmu na jahat in ibagas uhurmu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo adong doding nama katahon benci tapi rindu agepe namin lang topat doding on anggo ibahin hita bani nebata tapi ibagas buku Jeremia on taridah sonasa sitong ni bagel gila ni nebata mengidah dosa ni bangsain tapi anggo ibagas uhur tang parbagas ni nebata sihol do uhur ni nebata ase bangsain ulang gabe mago janah hona uhum halani dosa ni sedea songon sada bapa anggo ongga membasa koran hita atap ibasa hita di media sosial membahen sada surat terbuka bahasa domma putus hubungan ni pakon nyombani ibahin surat bahasa au pakon namargoran sianu langadong be hubungan bapa pakon anak jana ia lang be gabe anakku lang botoh kita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo isukun hita uhur tang perbagas ni bapa ai sanggah membahin putus hubungan orang tua pakon nyombah adong ope ibagas uhur ni sonaha ase mulak anak ni ai hubani lang botoh kita doh lumbangan uhur ni nebata marimbang bapa na membahin surat terbuka putus hubungan antara orang tua pakon anak nokkanayai sonai mana masa ibagas perguluhan ni bangsa Israel bani panorang icia ay maase marhiteho ni Nabi Jeremia ipatalar nebatado bahasa sonai majangin ni uhuman nasihol mandorap bangsain anggo totap sidea ibagas dosa natutuon babainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang soal sonaha atape uhuman na sonaha nasihol baheno ni nebata hubani bangsa Israel bani panorang icia tapi ijon nebata sihol patalarhon sonai masa sitong ni serius ni nebata makaholongi bangsain keseriusan ni nebata makaholongi bangsain lang marosuh nebata anggo ibagas uhur ni bangsain totap adong ranggian hajahaton totap ibere ianan bani dosa ibagas uhur ni sedea halani humbagas uhur do mukah ni atape harohan ni haguluhan
Ay maasi bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Siol tumang uhur ni nebata. Ase ibagas kesirusan ni nebata. Makahulong ibangsain. Sonay mahumani bangsain. Serius marespon holong ni nebata. Ay marhitihon ni. Na ipadaw sideya atape ipaubah sideya uhur ni. Jana itadikon haganup dosa-dosani. Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sonaha pakon hita. Ibagas parguluhan ta sonari. Sonay do serius ni nebata. Makahulong hita humani. Ya, pardete hita. Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Keseriusan ni nebata. Makahulong hita. Bagalan jana lumbangan do uhur ni. Marimbang gilani do pakita. Ay maase. Seng pitah uhuman ay na iranggihon na bata. Tapi ipasirsir na bata do dalan haluakon bata. Ay mamarhitehon ni na yundos kon anak ni nasasadain. Lahu manubus dosata. Natutuon maningon do ididah kita. Jana ijaluhita. Marhitehon ni hapor sayaon ta. Bahasa parmate ni Tuhan Yesus sedo halani korban ni Kaisar Rom bani panorang ijia, korban ni si Judas Iskariot bani panorang ijia, korban ni halak Yahudi bani panorang ijia. Tapi bapay nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus maningon ihatengirhon uhur tado. Bahasa pakop-kop ni Tuhan Yesus, parmate ni Tuhan Yesus bani hayu parsilang ayma halani dosaku, bahen tubus ni dosaku, bahen tubus ni dosamu, bahen tubus ni dosata. Ayma keserusyan ni nebata. Bahasa parmate ni Tuhan Yesus lang pitah laho manubus dosa ni halak Yahudi bani panorang ijia, lang pitah lau manobus dosa ni halak namar dosa atape nama parsilangkon Tuhan Yesus bani panorang ijia. Tapi dihut do manobus dosaku, manobus dosamu, manobus dosa tahaganupan. Ay maase bani panorang sogoton anggo ijaluhita ma hata ni nebata nagabirigapan si ganu paribata. Ulang be adong ibagas uhur ta makatahon. Aha dosaku Tuhan. Langadong hita nalang mardosa. Tapi maningon doha peni ipabayu hita hawuron tagalup ari. Mardingat pakkop-kopon ni Tuhan Yesus bata. Palamanaron jana mate ia. Ase maluah kita. Ase ulang hona uhum ni nebata kita. Tapi ase mangguluh kita. Halani ay. Maningon serius do humani hita. Ibagas paruguluhan taon. Maningon ididah kita do. Bahasa musuh tanatang si bagalan sedo hasombuhon, musuh ta si bagalan sedo si taronon atape parutolon atape barang angana masa ibagas parguluhan taon. Tapi maningon boy ididah kita musuh tanatang si bagalan ayma dosa na marianan ibagas uhurta. Halani ay maningon do igijikon hita ay maningon do ilawan hita. Janah maningon do itadikon hita haganupan. Serius kita manadikon ay janah mambere nebata, mambere daroh ni Kristus, mamburihi uhurta. Ase marhitehon ni daroh ni Kristus na mamburihi uhurta. Gabe hidup nihur apa holong ni Kristus marbagal ibagas uhurta. Amen. Martongko mahita. Ajari hamhanami Bapa. Aselambin mananda. Bagal ni hidup nihur apa pakalong muhuban nami. Ase marhitehon ni pengorbananmu. Pakop-koponmu bani hayu parsilangin. Lambin gok matongon uhur apa pikiran nami. Ibagas holong nadop isuan honham. Marhitehon ni pakop-koponmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Caloham mahanami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata bapa. Apa parsoran ni tunduy na pasing
na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus, sa anduhar matongon sa ganjang niyariyon, tetap kita ibagas hidup nihur, apa ibagas pakaholongin ini bata, makorjahon horjata si ganupari, ase lambin maringgas, janah lambin marguguh matongtong hita, ibagas pakaholongin Tuhan in. Shalom.